life is filled with uncertainty. And life is filled with pain and pressure. Kat kas pa nagtulnog kan pa nagserbitay kini Apo Diyos, iti daytoy nga lubong, there are moments that our faith and even our love is shaken. Shaken because of what we feel. These are all realities. Shaken because of what we see. Nagiti makit-kita tayo, problema kan amin. Because of what we hear. That is why the title of my message today is, It's Good to Know. You probably have heard this title before. It's good to know. Because in the moments when you are being shaken by what you feel, by what you see, or even by what you hear, basapol mo digito nga bambanag kakabsat, tapno agserbida nga pundasyon, these unchanging truths will give you peace and confidence to keep obeying God and just continue serving God no matter what. It's good to know. Amen. This is actually 21 points. Ito yung nakariingat ti alas 2 de parbangon. Rinibyuk dito nga message from 6 points, nagbalin nga 21 points. Iso nga, jak amo no malpas ko ita, kakabsat. Imposible ata 21 points dito yun eh. Oo. But let me move forward. It's good to know, number one, that God cares for me. Amen. It's good to know that God cares for me. In 1 Peter 5:7, it says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, we often feel unseen. Kasla wa makakit-kita king ka, di jerigat mo. Kasla si kanat makakit-kita, jerigat mo. Sometimes we feel unheard. Nobody is willing to hear your problems. So you just remain silent and keep the problems to yourself. Because you feel unheard. Not maybe because people do not want to hear you. Maybe because they are busy enough to hear you. Or maybe they also have their own problems. Why would they care hear you? Or maybe they want to hear you, but how will they understand what you feel? So this world, sometimes we feel unheard. And you feel being uncared for. Sometimes ureda kakadwam, you don't feel that there is someone who cares enough to understand what you feel. And during these moments of life, you know, you feel loneliness, you feel rejection, and misunderstanding. That uray adda ka iti church, uray adda ka agserserbi ti Apo, no hamo maadresan deto yung kakabsat, nga marikriknam. Kumarkaro jay mariknam, hanga di pa nagserbi ti Apot kumarkaro. Jay riknam nga maditi kumarkaro. Aging gana nga di mo madairan, hamo makayanan kakabsat, kaslalugan, agsardin kalatang kakabsat. That's why in these moments, when you feel you are being shaken by this feeling of being unseen, unheard, or uncared for, it's good to know God cares for you. Amen. Among no apay ma-shake ka ngamin, kasi tilakit kitam, di kasasaad mo. Iso nga dito nga message, ti ipalpalagip na gan ka, ti Apo, ti dapat kitam. Amen. It's good to know that God cares. God's care, and I want to remind you, nga ti pa nag-care ti Apo, hamo kumakong ko na nga, dapat di may isang ano pa nga maritnam nga kunana di panunot mo. Ay ayatan nakata talaga ti Apo ko na. Does God really care for me? Dinan samot pakita trigat ko, dinan samot ammo nga marigrigatan nak, pampanunutan nak katapelang. Diba? Does He really care for me? Sometimes we try to judge God because of our, situation in life. Kat ko na tayo, my life is very uncomfortable, very challenging, tibiyag ko. Maybe God does not care for me. May I remind you that God's care is you should never judge God's care because of your condition. Because if you really want to know God's care,
Remind yourself of the cross. When He died on the cross, hanapela umdas deta nga mangipanetnetken ka ti panangkir ti Apo king ka. Awatan nyo deta kakabsat. Diyos nga mabalin na kakuma nga baybayan ken hanakan nga pansinen tama nagbasol ka. Kat uray haan nakan nga panunutan pay. Awan mapukaw ken kuha na kakabsat. Datay lat mapukaw ngem isuna awang mapukaw. Ngem panunutan nga pinanunot na pelang ti kasasaad mo. Kat di nakakayat nga mapukaw. Kat kakabsat, idi mapanunot na di kasasaad mo, kat kayat na ka nga maisalakan, aggapumot laging kuha na ti solusyon, and it takes His Son, and it takes the life of Jesus Christ, so that you and I will be saved. That should be enough evidence and proof in your heart. Confidence ti puso that God cares for you. So, remind yourself, it's good to know when you are in a situation when you feel you are forgotten, remind yourself, God cares for me. Amen? Number 2, Amen. it's good to know that God's word is true. It's good to know that God's word is true. John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. We live in a world that is full of lies. Ambuyo ti pakasyakan ngamin di panunot tayo. Kan pakaapektaran ti biyag tayo kakabsat. Gapo ka di makitkita tayo. Diba? Kasla ko mag-picture yan ta Facebook. So, makita nga nagragsak. Kat kunam tiriknam kat naimbag pa'y isoda kung kunam. Ay kakabsat, di mo amuno kasanot problema ti biyag da di kita. Is-isang dalang piman kakabsat. Kaya, kan di kita daduma, alakathan nga amin, baka isulaang mat iti kasla defense mechanism dati rigrigat dati biyag. Ipakitam nga dete mayat. Jelangam di picture. And it's full of lies. Kat no kasta nga makita mon kakabsat, tumaot tiag tiltila dangarik na gan panunot king kan. Nga di kita nga panunot na imbag ko manuya si dagdaga ti Apo, haana na tayat adayo na kan kini Apo Diyos. You begin to be shaken. The world where we live, shifting values. Diba? Pabaliw-baliw. Di kiti napatid ita, later on, awanan ti kwenta na gan kaiba panan nagakabsat. Broken promises. That is why, it is good to know that God's word is true. Ti mabalin tayo nga pagtakderan kan asahan kakabsat. Isa o iti Apo. You remember the wise man, the wise builder, and the foolish builder. The foolish builder built his house upon the sand. The wise man upon the rock. They sent kat iso deti na inlubungan. So nga isot kit kita deti na inlubungan kakabsat. Apalam, eket talaga nga kaskala nag-build ti biyag mo iti darat. But it's good to know, kada tayo nga anak ti Apo, hanga ti lubong ti pagibasaran tayo. No dikat deti sa uti Apo. And it's good to know, na deti sa uti Apo, pudno, aglabas ti amin, agbaliw dagiti pasamat, aglabas dagiti sikat, kat hangka nga na isurot iti dayjay, kaputa sikakat nakatakder latta ka dagiti sasao iti Apo. That's why build your life on the Word of God. It's good to know that God's Word is true. Number 3, it's good to know that God still answers prayer. Amen. Amen, kakabsat? It's good to know that God still answers prayer. Aging gana itakat i-telephone number ti Apo kat 333. Ana di jay ka, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ita US agat no emergency, you dial 911. Few minutes, adat ambulansya, puno pulis, puno bumbero, puno helicopter.
Yung di mo't Pilipinas agad, idayal mo ka no, deta hotline di police kat, kuna de di hepe kat, anak ko 5 minutes addang kuna na. Kaya, idi una na agad sumangpot ta bumbero, dapo di balay mo. Kasjay, ayan. Sumangpot ta ambulansya, natay detay, taon. Kaya, oo. Agad, busy. You know, listen to me. Praise the Lord kakabsat. Nga hanla nga kung kunatayo kat apo nagrigat tibyan. Na imbaglangan ng dati apo kat dumngad pelang hindi kararan. Amen. Oo. Praise God. Iso nga no anya aman ti parikot kan problema yung kakabsat. It's good to know nga umawag ka iti apo. Because God is still hears prayer today. Oh, God is still answers prayer today. Amen kakabsat? Amen. Oh. Ikat no, hamo mapanunot deta kakabsat, talaga nga, awan sa bali nga pag-resortam no di, bukod mo lang nga diskarte di pa nagbiyan. Ngam nagsaya atin, limitado lang ti kapasidad tayo, kat di jahantay kabailan, di pagkurangan tayo, mabalin tayo nga idarirag ken ibaga iti apo, kat ti apo, subatan na di karkararag tayo. It's good to know that God is still answers prayer today. Number 4, it's good to know that God's grace meets our weakness. Amen? It's good to know that God's grace meets our weakness. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. You know, many times, ipakaupayan tayo kakabsat, DJ failures tayo, di kita'y inadequacy. Wano limitasyon. And we accept defeat. We acceptanon tayo lang kasjayan kakabsat. We often feel nga, I am not qualified for anything. I'm not worthy for anything because we are inadequate and we feel limited with what we have. At tingamin conditioning tilubong agad, you need to focus on your strength, not on your weakness. While personally, I agree with that because it has its own premise and context. Ang paiso agakabsat, nga the context ko na DJ, focus on your strength at syempre asla ko hangkamot na lang agluto hamumot awan pulos skill mo nga agluto kakabsat aming ano tong maksat pati danom di ba? Tapos iso ti pilitom nga obraan maperdi ka makaperdi ka pa eh. So that is statement nga focus on your strength kunada. There is a premise and context for that. Ngam ti problema na ngamin, we begin to ignore our weakness. We just try to, pretend that they are not there. Ngam amuyo, ti Biblia kat upside down kakabsat, iti mindsetting na eh. If the world says focus on your strength, datayo, we don't only focus on strength, we highlight our weaknesses. Kasi kakabsat, no basaan di ko na ti Biblia, no kaano nga the weakness mo, di grace ti Apo, isot agbalin nga strength, ti resulta na no kwan kakabsat, you don't realize nga di jay kinakapoy mo, iso ti rason nga adayot madanon mo, no agbalin nga rason di kinakapoy mo, nga nag-imasidid ka kini Apo Diyos. Adayot pangidanunan na king ka jay weakness mo kaysa jay strength mo. No jay weakness mo ti gapuna nga di grace ti Apo ket nag-abound ijay biyag mo. And listen to me. Personally, I can attest to that kakabsat. Amuyo ti patriarch tayo akat no kumakwagat no pastor ket awang pangikompera am kakabsat. Kinapigsat boses, awang nga tatabig pigsat boses nang isunan. Amen. No agbugkaw ken no agkasaba. Kaya, daga mo no napadasan yo ti pugkaw ni nangagyo ti bugkaw ni Pastor Jud tati tamindahan. Anyo sa napadasan na yan.
I am man. Big suppose, uri awan mic na kakabsat, naka-built-in ta sound system yan takarabukob na. No, kina smart ti pa nagpampanunot kakabsat. Adu kada tayo, personally uri ni Preacher Glenn maiates na nairanod tayo ti biyag gapo di kinasidap ti makita na kakabsat. Very proactive, very futuristic nagpampanunot. No nagriing ti bigat, jay gunay nakakabsat, preparasyon ti may kadwa nga bulan to pelang. As jay ti kapaspas kan kaadayo panunod. So, talaga nga na smart nga tao. Kat iti may pasublat kanyak nang ro na habang bumaybayag. Kasla makita, ti may magmagnify kanyak nagpastor ti HBBC, kat di weakness ko kakabsat. Kaputa kitak isuna, kat kitak di laing na nga mangidalan ti church, kat kitak di sarili, I am unqualified ko na, anakas di kapigsat boses ko, anakas di ka-sharp ti panunod ko. But di weakness ko ti makita, and you know, honestly, there were times nga maupayak ti sarili. Nga, do talaga nga, ibaga na ti apo nga, oh, this deti ti tao nga aglidan, itad ko nga itad, agasistak latang kakabsa. That's what I felt. Ngum gayam, insadya ti apo akas jay, ngahan lang agsimparat kam ti personality, adayot gidyat kakabsat, DJ, kina-intelligent ti panunod. Tapnon iti kasta, masursurok ti agdependar ti paraabor ti apo. Kunak ka na po, Diyos kat Lord, ilang pagkapitalize ti ministry kat willingness apo. No may panggap ti ability, kargaan na, makaammo ka kanyak apo Diyos ko na. Kat agyaman ti apo, no anyaman de ti madanon ti HBBC, we already have 600 active members in HBBC at the moment. Kat palubos ti apo, umabot tayo tupay ti sangaribon kakabsat palubos ti apo. Kat anyat tinang ipagteng kanya tayo ti kastoy, it's not my strength, it's the grace of God because of my weakness. So, it's good to know that God's grace meets our weakness. Amen kakabsat? So ano, dadigit inadequacy yo, kan kasla feeling yo gat adot limitasyon ti biyag yo. No isulat kita deta, maupay ka. Dapat lagi pom jay parabor ti apo. Number 5, si bibiyag kayo pay? Okay. Number 5, it's good to know that God will not forget our works and labor of love. Amen. It's good to know that God will not forget our works and labor of love. Sometimes, agserbi ka ti apo, agsakripisyo ka, awan maka-appreciate. Awan mga acknowledge. Ayan. Kalang ko naman, di pastor, example na di gito, di nakmat la makita, di nakmat la malagip. Kaano naktungatamot nga example ni pastor? Di ba? Kaano naktungatanga malagip, mat nga may example di pulpito. And you know, the feelings like your efforts are either unnoticed or siguro na notice ng handa nakita no kasanot katindi di sakripisyon. Ma-intensify kakabsat aglalo dede ko na akon no may acknowledge ti sabali samantalang si kakat kasla na overlook. Ma-intensify dede nga riknam. Aging gana nga mapundi. Kaya agsu iji riknam gapo ka dede nga makitkitam. But you know, no isulat makitam deta nga pasamak kan sitwasyon ti panagbiag. Upayon na ka. That's why it's good to know nga numan pa'y ti tao agkamali, agkurang iti panangang acknowledge ti panagserbi tayo iti apo. It's good to know God does not forget our works and labor of love. Hebrews chapter 6 verse 10, anak ko na Jai, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. God keeps the record. Mabaling alagad na tayo we keep records of giving, we keep records of attendance, we keep records of many things. Nagadot recording tayo dito HBBC kakabsat. Personally, kat weekly nga evaluated di kita. Kat ado, kat mabaling nga naglabas di kitaan.
Naiwakasan, nai-close nga liblibron. Ngam kiniapo Diyos, He still keeps those records. Every prayer, every act of service, every giving, offering, support, unseen sacrifices, He remembers all of them and He will reward them in heaven. Our labor is not in vain. Amen, kakabsat? Amen. Number six. It's good to know that God will never leave nor forsake me. Nagmayatan? It's good to know that God will never leave nor forsake me. Sometimes, pagkaupayan tayo kakabsat, loss or betrayal, ti tao kat kaslang bimaliktad, di friends mo, kanati preaching idaya, there comes a point ka DJ bilang mga gayam kat nagbaling nga enemy. Di ba? Oo. Uno jay tinulungan, isumot ng timang kagat kinggan. You experience betrayal, you experience loss, sometimes moments of being abandoned. People come and go. Kung kuna karudkot, as a pastor, ang nga nalaka kada kami nga, ti miyembro, nagrigatam nga inkararag, tinulungam nga nag-grow ti spiritual, bigla latta kakabsat nga kagatan na ka, agrebelde, ayan. And they go. Kat as a pastor, no day jay lakit kita umi kakabsat, talaga nga ag-quit ka ti ministry. No kas pagarigan man hang kag-quit and you just keep on going, puro dakas ti rumwar tangiwat mong ag-preach ta pulpito. Puro bitterness. Oo, patpatama at ti rumwar yan tangiwat mo, no isot magitkitam nga kas pastor dayjay. Naimbaglangan ng kakabsat, tauray digiti tao, at dada digiti pumanaw, people come and go. It's good to know God will never leave or forsake you. Kat nagdakkel nga liwliwan, eta ko na ta Hebrews 13 nga, He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So, even if, people leave, adamot ti Apo, you will never feel incomplete in life. You will always feel complete because God is sufficient. His presence is already sufficient and enough for you. Kung baga sakbay nga dimteng digiti nga tao gan ka, ipela Apo, umdasan king ka. So nga addada, wano mapukaw daman, addanto lata ti Apo, nga umdas iti panagbiag mo. But humanly speaking, hantayo idenay nga maritnam ti liday. Diba? Maritnam jay sakit kakabsat. Ngam tingarod punto deti mensahe. At adresan na kakabsat, day jay kasasaad tayo nga, digi jay latat kitkitan tayo ngamin. Isulatat marikrik na tayo. Isulatat agpulpuli gusta panunod tayo. So ti address, ti point deti nga message, adresan na ka, nga hanamat nga ibagbaga nga hanabalid jiritnam, balid nga maritnam. No hamo digito nga truths. Nga misuward nga adda digito nga truths, tano adda digito'y uray maritnam deta, humanly it's valid. But they become nothing when you begin to realize these truths. Like this, it's good to know God will never leave nor forsake. Last, number 7. It's good to know that God will provide for my needs. Amen? It's good to know that God will provide for my needs. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Again, anati pa ka buriburan ti tao kakabsat, financial pressure, bills, agasam deta kakabsat. Ma-imagine ko di sitwasyon ni tita ditas, di Italy kakabsat. Paunay rigat na di nga kakabsat ti Apon. At ni Tito Herminio na disgrasya, at dapay sakit ti liver na, natnag, di pagubraan na, natnag ti addan, na makabangon. Tapos di anak na, medyo challenging para gan kwa na, bumalasan.
no ti bigaten, sakbay nga mapanagubra, asikaswan na pela ida nga dua. Bapantuman nagubran, isunat makaubra, kan mangisakad kagabsat DJ pamilya. Kat nakabambanog jay trabaho Ano agawid? Imbes ko mga agawid ga ginana saan na ta jay naggapuan na trabaho, jay awidan na kasla ag duty manen nga trabaho. At asikasuan na nila kay na agluto kasta isagana na agdalos ni balayda pauna yung kakabsat. Malaksit na yung bagkumano trabaho lang ti pampanunutan no gastos kalat ata medication. Kasla idi sangsangput mi kat pauna yung kakabsat sangsangput mi ditoy. That was what? About 9:30 in the evening. Alas 10 tumawag. Pastor, kunana. Tulungan dakman ikararag kat detikon nila kay ko. Kunana nga kastan. Kat nag-therapy inikkan dat agas kat madimot epekto di agas king kuanan. Kasla dete sabali. Tikun na kunana. Kat ang sangbad mi kat alagat anang ron. Jakmot doktor kan nurse kakabsat ano ti baga king kuanan. At kinasaritak lang ng determinyon dito, kumusta kayo? Kararag kami kas dyan. Kasi rigat na kakabsat. Ikat no, adda ka di sitwasyon na, aglalo ka da kayo at kitan nyo kat nagrigat ti biyag. Padasin nyo nga makita ti kakas dyan nga kasasaad, hanggang narigat ta biyag mo. Di ba? Ma-appreciate mo ta kasasaad mo kakabsat. Well, really, those kind of situations kat talaga ako na, the point to kakabsat, no di kita sitwasyon mo't kitkitam, sino ko matao nga di mapulkungan nga kabsat? Sino kada kayo ti pulpulko? Ha? Sino di mapulkugan, correct? Ngam, deto iti kayat ko nga ma-realize yun. At addressan deto nga message, deto nga sitwasyon ti biyak, kasi no deto na tagpulpulkok ti panunot mo, hang ka makapagserbi ti apo nga na estilo. That's why it's good to know that God will provide for my needs. Kung ang tibagin, ipalagi po ti sarili. Nga imbes nga mapulkugan ka kadigitoy nga parikot problema, pagkasapulan iti panagbiag. Ipalagip mo nga ti Apo i-provide na ti kasapulan. Sabten na amin nga kasapulam kakabsat. Sabten na amin. Amen? Sino kada kayo ti magayo, ibaga nga sinabot ti Apo, digiti kasapulan nyo. Say amen. Oh. Ekat no sinabot na digiti ka sa pulam, sabten nan tumanon digiti ka sa pulam. Amen kakabsat? That's why in a world that is constantly changing, digito iti unchanging truths. Emotions fail, but praise God, God never fails. Oh. So i-review tayo man, it's good to know that God cares for me. So kahan lang di kita rigat, tayo dikit kitan tayo. Let's remember God cares for us. It's good to know that God's word is true. Ang atilubong ti pagibasaram ti biyak mo di sa uti apo. It's good to know that God is still answers prayer. Apay nga agpagpagarigat ka lang ti bukbukod mo no mabaling mo mo ti agkararag na dumawat ti apo ti tulong. It's good to know that God's grace meet our weaknesses. You see? Amo lang amo nga di ibagbagam nga kinakapoy mo kan kakurangam. Isugayam ti rason nga adayot madanon mo ti biyak. No agbalin nga dahilan dayjay ti panagdawat mo ti grace ti Apo. Kaysa di bukod mo lang ay strength. It's good to know that God will not forget our works and labor of love. So agtrabaho tayo lata. Agserbi tayo lata ti Apo. Uri unnoticed. Amen? Ipalagip mo ti sarilim nga ti Apo si papanunot amin. It's good to know that God will never leave nor forsake us. And it's good to know that God will provide for all my needs. Amen? Oh, I hope nga dito yung kakabsat kat na-encourage kayo tanga malang napapigsa di kiti pamati tayo. Dear Lord, thank you for these reminders. They are basic, simple truths we know, but many times we forget them. Ano da kaming nga di pasamak ti panagbiag, naglaka kam nga maupay, naglaka kaming agriri, naglaka nga ma-discourage, ag-quit ko namin latan apo, kasla nakalaklakalatang kasday latan apo. Kasi, di kita mo't larigat mitkit kitang mi ngamin. Tila sitwasyon mi pampanunutan mi, pagpulpul ko kami.
Isong agyaman kam ta dadigito nga kinapudno, nga isudat bang tital na ti puso mi, tal good, tapno nagtultuloy kam na tangad tulnog kan ka, kan nagserbi kan ka. Thank you Lord for HBBC Hawaii, through Preacher Glenn, intuding mo apo isuda nga dakkel nga kabadangan kan partner, ala nga iti church, kadigiti needs, no di kat ti church planting endeavor ti HBBC. Nakaskas daaw ti wagas nga inaramid mo kadakwada isong Lord. So papakam idati at adupay nga blessing, not only for them to enjoy the blessing, but to partner even in greater ways, Panginoon. At makita da, sulit nga permi apo, dakkel man iti nagastos. Ngam ti ibunga na apo, manunto nga tao-tawan, kan manu nga tattao, ti maidalan apo, ti masangwanan na aldaw. So agyaman kami, kom ti gloria kandayaw, in Jesus' name we pray. Amen.